ولی تماشا نیجا مجارا پنابار نکش مجارن گرین گجبر کو نیوا سوری پیتر در بدری ولاتین در دور جهانی بونه نیوا میجی دنوا خدا در بدر بونه هری بارگرانیا پنابارن سوری لسر ترکیه تدید چارچوبه و پاکیج جماعت ما بحث آن دیگر کو پیتری 3 میلیون سوری پناباری ترکیه بونه و ترکیه جوان ود گرینه برنس بدر مالا رشید او رببر ناوند رامان یا لکولینا نال استانبول گلمه برنس بدر دمات باش به البته هر جاری لترکیه هر بجارتن چید بن yan Türkiye operasyonu li dijî Bakurê Rojhilatê Sûriye encam dide yan jî penaberan Dêrsinûrdeke Tuzanî jî hestiyariya cadda Türkiye li hember penaberên Sûrî li vê dawiyê heye. Kehata gelo ev Dêrsinûrkirina penaberên Sûrî tu nabînî çarçûvê vê yekê daye yan bi sedema rewşekê dine? دما وباش في وآتما شفاني مني هيجا وقت آني زمان براستي تركيا دي ولاتك يجد هريمي دي هاوردور اوينا قلك بوير هنه ايك باندوريا وال سر هندري تركي هي يعني شرق سوري دبي عراقي دبي هناك مثلا ابا سبي بحرا سبي يعني قدور دبن افتر باندوريا وال سياستها تركي هندرتي مثلا پنابرا جی آنا گدیسا هاتی روژه دبا سال داوید هجماره کی پنابرانی پر زیده هات و وقت آنی زمان جی هجماره سوریا گیاب و زیده تری 4 میلیونا گلک ولات دنی عراق یمن لیبیا ولات دنی ده عربا هاتبون بری خدابون ترکی مثلا آگ لیزی دبوی جا گلکی آنی زمان مثلا افغانیا بو وقتی که امریکا افغانستان در کرد 100,000 افغانیا برای خودان عالی ترکی و درباسی ترکی بون وی چاقی مثلا پنابرا گل کی بو مثلا کی وقت به روزانه د اخافتنه سیاست ترکی ده انا به دما داوید جی ترکی ده وکم بلکی تماشاوانه جی شوپاند به چند سال داوید حکومت کی نو هات دانزراندن ترکی و دویده که حکومت وکم زانن مثلا با چی که زیده کر فایز ترکی زیده کر و هنگ تیجی مثلا افغانستان اب بگوره فلسطین وادر کرد اوانا جی تفتن هندره ترکی باندوریه کوانال سر سیاست ترکی روزانه هی بتایبتی جی جانا مهابه پشتی دمه هده هلبجارتنه خوجهی چه من هندره اوانا تف وقت مگوت فاکتورین که آنا لیسک کواهی برس بدر توزانی جی یعنی ماف وان پنابران مافین خواه ند چارچوبه رئیسا یاسای نف دولتی دا جبر کو اوب کیف خوا پنابر نبونا روشا ولاتیوان گله کی خرابه ناجید گل به روشا سوریه گله کی خرابه جی گله کی آلیان و شرک دجواره فرا گروپی هيا فرا هيزي هيا كاتد شرط مرج نصين خراب جلو بيكانه اف پنابره بين درس نور كرن بن من وزير در نافخويه تركيا بحث بيتري 600,000 كد كوچو كوجبران بحث بيتري 600,000 كد راست شرط مرج سوري شو انا افشي الهندري سوري وجباتي تايبد وقت ايري خصني سوري وب خلك تركيا رودين يعني برسياري تركيا رودين تيغوت انت اخافتن جيك الفرجي هي دي ساليسكي كي ناف دولتي كيف مساله دي حروشه عاليه باكور سوري ني قد من كنترول تركي ده او روشه وان جا بتشكي تسر راس كرن تدبين إيريشكي رجيم سوريا هي مثلا أنا إيريشك وهب أب دسمة هنا ساكنين ده وأنا ببلافرا وبسلاح فسفور الآلية إدلب اللي خصن جبرج بآلية كاركي ناب دولتي تكار كرن يعني شقيسي بحساب بنابراد وفجراندنا سوري والويدك استقرارك شيء بالهندرة باكوري سوري تبين وقت بلافرا روسيا دركت إنه ويدك بومبن مزن كرن جالي كيفش فوايا حياة أنا شيكا بري مزن وقت أخافتنا أجل سر تكرن مثلا فجراندنا بنابرا قلويتك بنجهي تنه إيش بجراندنا هجمارك كي برمزن يعني نبنجهي اقتصادية نه عبورية نه نه وقت به أو لكاري يجي هنا سراس نبوي الويدك أجي تزمان اللي تظن قد ولاتا سياستها ولاتا وقت هجمارك كي وقت أنا أم بحث دكني قد هندري تركي ده بلكي جبي سوريا 2 مليون بنابري ذهبن وخلكي وقت بإقامة جهاتبن اللي بيحتري 2 مليون هاي 6 مليون دهندري تركي ده سياسة مدار ترك بيتين زمان بهجمارة كي برمزنو ايكونوميا ما ابوريا ما اولكاريا ما نما كار راجبنا از مجبور ملويده كي جينا جوار تشيكم ليه كواتا جالي جارا صدم جهانتين دستشان كرم بريز بدر جارية دا صلاة دارين تركيا بنو منا دبيجن اف سوريان تينا درس نوركيان بولاتيوان اقاموان نينا ان كارتوان يا نشتا جيبوني بسرفت شوية يعني سرنجاتا لدوروان شوازه جلو يعني دويدا كده دا آلية بمسألة هنا كي براستي قالك خلك سوريني
پشتی 2019 بیستا درباسی ترکی بوون و نەماکاری بوون با بەلگەیە پەنابەرە بدەست بخینن شندڕی ترکی ji ber gilkê hat zehmetkirin ew mesele heye ev insan gelek ciwanê êk tên girtin hene êk bê belgen ya ê xelkê dixwazin herin derkevin Ewropayê ji hundirê Sûrî neh derbas bûne ev çend mehek fel ser nuqtê polîsan tên girtin û tên vegerandin Sûrî. Li aliyên dijî hene gelek şaştî çê dibin xelkin hene kertawanan li ser wanayê yani ew wekt bê dokûmentê wanî penabera nebwarine li ser kontrolê cê polîsa tên sekinandin heyagê tên xelaskirin ya derbasî ew derbasî Sûrî kirin ya demekî dirêj derbas be ev şaştiyê wilo jî ana çê dibin wextê gem behsa hejmarekî gelek mezin dikin yani belkî ana hundirê Tirkî de di 100,000 penaber hebe ê li gor ev jî texmînin yani êk bê belgen yani çi dokûmentê watinin رقمekî pir mezin e û li ber vê jî insanin hene ev çîk tê bi serê waftê yani ev tedeya han bi serê waftê û ev mesele tê jî li ser rêxistinê ê sivîl bin li ser civaka medyayî bi hundirê Tirkî de tê behs kirin. Belê Birêz Bedir pirsekedin heye helbet li belê piteriya van xelkan tê nedersînûrkirin tu zanî jî dibe erebin hemî jîk li Efrînê li serêkaniyê li girêspî têne bicîkirin li ser malên Kurdan û bi 10,000 Kurdan jî li wir koçberên navxweya Sûriyê û derdorê nebûne. Kewata ev bixwe jî ta çend hewleke bû guhartina demografiya deverê. Yani mesela dîsa jî guhertina demografî di aliyê wê divê vekê hene yani ana ev ki hewla Tirkiyeyê merov wextê hundirê Tirkî dilê dinare mesela penabera çi qeysî zextekî mezin di hundirê Tirkî dilê çêdike mesela piçekî a guhertina demografî li wir li pêşiya wê piçekî biçûk dibe ji ber di hundirê wek em zanin di helbijartinê çûyî de ê tevahî ê Tirkiyê ê helbijartinê ê serokatiya Tirkî mesela penabera karî bû ad penaberê di hundirê Tirkî de iqtidara Tirkî wek dibêje hikûmeta AK Partî jê bixîne yani awaya di hundirê Tirkî de meselekî bêhtir ez dibin alîkê lê dananim guhertina demografî ve gitlê binare 5,000 10,000 vegerandin lê lêdekê iqtidara Tirkî lê dinare ji destê me her gezva penabera li vêdekê teva bihêlin bûye rehetiya kevin. Mesela guhertina demografî jî ev metirsiya han li ser zimanê mesela Meclisa Kurdî enekesê li ser wê tê gotin li ser zimanê hinek rêxistinê de jî gotin ew metirsiya han bi rastî pir heye lê ana merov tevahiya Sûrî binare demografiya yani guhertina demografî Sûrî çêbûye wek em zanin bêhtirî 350,000 Arab ji hundirê Helebê derket bêhtirî 200,000 Arab ji hundirê Şamê derket 150,000 ji hundirê yani hejmara heya ana em bêjin ji hundirê Sûrî hatî derxistin nêzî 6 milyon Arab ji hundirê Sûrî tevahî hatî derketin ev demografî hatî Sûrî kirin taybetiyek li ser Kurda heye bes taybetiyek mezin li ser Erebê Sûrî jî wextên behsa 6 milyon dikin 6 milyon Arab jî ji hundirê Sûrî derketin û hatî guhertin yani. Belê Birêz Bedir Mela Reşîd rêveberê navenda Raman ya lê Kolînan li Stenbolê gelek spas.